Stjepan Bartolić jedan je od onih autora koje čitatelj uvijek iznova otkriva. Može ga susresti u stripovima dječjih listova, prepoznati na stranicama časopisa za odrasle, a ako kojim slučajem naiđe i na raritetna izdanja, može pronaći Štefa iz underground stripa. Koliko god nastupa u različitim žanrovima, Stjepana Bartolića uvijek je lako prepoznati po jedinstvenom crtačkom stilu. Pa Štef je, ja mislim, najveseliji hrvatski strip crtač i ono što najviše volim u Štefovom crtežu je humor i emocija i gestikulacija. Kad Štefovi likovi u stripu urlaju, to se čuje. Svoje stripove počinje objavljivati 1986. baveći se u to doba i animacijom. Strip scena je bila izuzetno bogata u tom momentu. Ne samo da na kiosku se nalazi more i cijelo bogatstvo raznih strip izdanja, nego je dosta jaka i domaća scena. Ja sam u tom momentu lud za stripom. To mi je nešto što ja zapravo želim raditi i što znam da ću raditi u životu. I nakon što sam u osnovnoj školi crtao nekakve svoje stripiće i tako dalje, prvi nekakav profesionalni angažman bio je u studentskom listu. Tamo sam radio pasice stripa koje su bile humorističke i bavili su se, to jest tema tih stripova bile su aktualne situacije tada u gradu Zagrebu. Uskoro započinje crtati prvi dulji strip, duhovitog inspektora Štefa, čija je fizionomija inspirirana autorovim predviđanjima vlastitog izgleda u daljnoj budućnosti. S početka 90-ih naročito se pamti ratni strip Mudraci, kojeg je prvotno počeo objavljivati u Plavom zabavniku. Raditi strip u vrijeme rata je dosta sklizak teren i mogućnost da se skrene u smjeru nekakvog Mirka i Slavka. I ja sam pokušao izbjeći takav pristup. Znači, moji likovi koji se tamo nalaze u stripu nisu ni na koji način super heroji, nisu ni na koji način super ratnici koji s jednim metkom rješavaju cijele bitke. To su obični svakodnevni ljudi koji uglavnom iščekuju da se nešto desi. 1994. Štef započinje suradnju s Modrom Lastom kroz strip serijal o članovima tinejdžerskog rock benda, koji istovremeno pokušavaju osvojiti svijet i preživjeti testove iz matematike. Prvih 10 godina sam radio strip o rock and roll bendu. Bio sam u bendu, znao sam šta znači tražiti prostoriju za bend, pa onda ne znam, problemi sa instrumentima, problemi prilikom dogovaranja koncerata, ljepljenje plakata, sve ono što zapravo ide oznaka bend. Stvarajući scenarij za Gluhe laste, morao je balansirati između želje da mladoj publici pruži priču kojoj je uporište u rokerskom buntu i odgovornosti spram odgojne komponente stripa. Pokazao je da jedno ne mora isključivati drugo i spojio na izgled nespojivo. To je trebalo balansirati, ekvilibrirati je trebalo stalno da ne uđemo u vode koje nisu lastaške vode, da opet bude zadovoljena priča, autorstvo Štefa Bartolića i tako smo tražili kompromise. Kažem, kako je Štef bivao sve više roditelj sa većim stažom, tako takvih razgovora i nismo trebali toliko imati. S druge strane, evo imam ja sad dva klinca koji su tim godinama, pa onda možda i preko njih opet crpim jedan dio inspiracije priča. Uglavnom, uvijek se može naći način kako da se upliva u taj svijet. Sad se radi 21. epizoda, znači 21 godinu ide za redom taj strip. Ti guraš to što imaš svoje i samo je bitno publiku ne podcijeniti. U 2 desetljeća izlaženja Gluhe laste su zbog primamljivog crteža, spektakularne mimike i sjajnog osjećaja za suvremeno postale najduhovitiji primjer domaćeg tinejdžerskog stripa. Uz Gluhe laste Bartolić za djecu stvara i strip Komarac, seriju bogato ilustriranih viceva prilagođenih nižem uzrastu, čije scenarije piše Darko Macan. Tajna slatkoće komarca nije neka velika tajna, to su djeca i životinje. To i Štefov crtež
To su 3 slatke komponente dovoljno da svako dijete dobije dijabetes. Strip se izvorno trebao zvati Zoran sa 2 O, kao Zoran, zoološki vrt, nešto, ali je urednica tražila da promijenimo, isto kao što je tražila da promijenimo imena životinja u neka koja nema niko, znači da se ne zovu kao stvarna djeca, da niko ne bi rekao zašto se ova žirafa zove Jadranka, onda su sve Jadranke žirafe ili nešto, neki od tih razloga. Tako da smo onda to promijenili, pa se klinac zove Komarac, a slon se zove Strahimir, jer valjda se niko poslije Krančevića nije tako zvao. Najpoznatiju suradnju s Macanom Bartolić će ostvariti 2000. kada za hrvatsko izdanje Playboya kreira još jednog neobičnog detektiva u svom opusu, Dicka Longa. Kako sam mislio pogrešno, da netko uopće obraća pažnju na to i kako nisam htio da se miješaju neki imidž dječjeg pisca i neko ako radi stripove za Playboy, onda sam ga pisao pod pseudonimom. Naravno, to se pokazalo da niko živ uopće ne obraća pažnju ni na jedno ni na drugo, tako da sad kad su izašle knjige nedavno, rekao sam, potpiši me pravim imenom i rezultat je bio nekoliko konsterniranih knjižničarki, ali inače nikakva velika buka. Dick Long u samom startu je lik koji nije tipičan za Playboy. Ne radi se o mladom, čak ne mora biti ni mladi, ali recimo u onim najboljim godinama, 45-50 godina, čovjeku koji je fit, koji ima puno para, koji je bogat, koji ima jahtu, koji ima ženu, koji ima 3 ljubavnice. Naprosto, Dick Long je sasvim drugačiji. Dick Long je ružan, siromašan, jedino što ima sadržano u njegovom imenu i to je jedini razlog zašto ga zapravo žene vole. Raditi erotski strip isto kao raditi akcijski strip, bilo koje druge vrste. Ti smisliš priču, ti smisliš šale i određenu količinu prostora odvojiš za akciju. Da li je ta akcija ubijanje ili milovanje je relativno nebitno. Taj dio je obično Štef rješao. Nekad, ako bi imali dužu erotsku scenu, onda bi u nekakvim storyboardima, ako smo crtali, bi ja to samo pošarao, rekao je ovdje akcija, ja ću dijaloge dodati naknadno. Zapravo, općenito sam dijaloge pisao naknadno, a Štef je razrađivao akciju po svom ukusu. Paralelno s radom na svim ovim serijalima te na brojnim ilustracijama koje je uspješno kreirao za knjige i časopise, Štef za svoju dušu crta i piše Crnog Popaja, omaž kultnom liku hrvatskog underground stripa Tina Ćurina, nastalog 90-ih. Nadovezujući se na Tinovu ideju u kojoj se izvrtanjem povoda za okrutnost briše tanka granica između heroja i nasilnika, Bartolić je šokantno crnim humorom naglasio besmislenost svake agresije, te iskazao širinu svog potencijala u nekonvencionalnoj slobodi autorstva. Crni Popaj je meni dao mogućnost da potpuno slobodno radim strip, bez apsolutno ikakve uredničke palice. Nitko od mene nije tražio, niti uvjetovao bilo što. Crni Popaj je naprosto ultimativni seks, droga, rock and roll tip, koji on je misli samo na sebe, narkoman je i tu nema uljepšavanja. Mislim da je grubost i bijes koje se nalazi u tom stripu ni u jednom trenutku ne postaje sama sebi svrha, nego je u službi priče. Dosadašnji stripovi Stjepana Bartolića pokazuju autora bujne kreativnosti, koja je sposobna istovremeno držati na okupu niz nespojivih svjetova. Već sada se likovima koje je stvorio za crtačim stolom upisao u povijest hrvatskog stripa.